Selo da priča, kaže, ma kaj djavola se on bogat, vidiš ništa, nema, gledajte njega neki osobenjak, a šta će ovaj ne da ne riješ srpskog, vozi bicikl, znaš. I kad je on došao kući, ova Slavca njem kaže, kad prođeš kraj prodavnice, časti ljudi. Pa izvod pari daj tamo i kažu čast. To je običaj. I on ide, pošto on imao predstavu novcu, on izvodi tada 1000 maraka, on je krupni, i da trgovcu kao everybody. Po časti. Da. Kaže, a da ti je šleper piva koštao 1100 maraka. A to spio sam pivo. I ovi dođu, i pošto su to čuli razni okolo koji vole da cugaju iz kraja, odjednom se tu skupi 50 njih. A ovaj trgovac ne da se nose gajbe i pivo, jer je tad bila povratna ambalaža. I dao neke ljude da to čuvaju, ovi glavno ne mogu, koliko mogu popiju, ali, znaš, i tu je stalno sve više. Kad je ovaj sljedeće jutro naišao, vidi 50 ljudi. Sad je sjede ljudi. I on uđe i 4000. To je 4 I još se tu više ljudi, to je gomila piva. Ide on sljedeće jutro i ovi već izašli iz noći, onako pomalo pjani, nije pomalo pjani, otrijedno se 2 puta već do sad. I kaže ovaj jedan, kaže, ko je onaj? Kaže, a to je ovaj, kaže, što nas časti. Pa kaže, ko je? Pa kaže, to je Zet Todovi Radić. Koji Radić? Kaže, Radić ovi, tako, on objasni. A ona lijepa što je, ona Slavca je bila mis Jugoslavije, ili druga, prva pratilja, ja. Ona lijepa se udala. Pa ko je ovaj, kaže. A ovaj viče, ovako sad ja ne upotrebljavam sopke koji su išli uz tu dekor. A ovaj kaže, da objasnim ko je ovaj, kaže. A to znači Bernie Ecclestone, najbogatiji čovjek svijeta, tada u tom trenutku, vlasnik Formule 1, 4 milijarde je tada bila vrijednost Formule 1. Slavca je, kad je nakon brakorazvodne parnice, dobila 2 milijarde 600 milijuna funti sterlinga. Dobro, to je javni podatak. I sad ovaj kaže, ko je onaj, kaže, čim se bavi? A ovaj drugi dobaci, kaže, ima neku autoškolu, onda on... Autoškolu!